Maia, le a tātou tāpua I atu I le atua. O te alu atu mani ai lumo o le li. O te ifo atu mani ai le atua mawalunga. So le, o whaali atu e ia te oele mea le lei. Se afo I se mea e fina ngalo ai le li ia te oe e a leo ia mea. What can we do? The Lord has, and this is what He requires of you. Of what right? Love mercy. And walk abundantly with our God. Se o tātou te talo whātasi. Holy God, draw us into worship with the spirit of humility. Let us gather with open hearts, prepared to love, even to the point of breaking. As we seek to receive the glory with our lips, and draw closer to Christ. May we draw closer to you, your beloved Lord. Tofaeono, te mātou ne rangola. Ia Mafutaga ai mai se teimu ona ai o fie. A mātou Mafutaga fio. E tua a tātou pe pese, ma vivi I le atua I le pese se lau tolu sifulu ma le valu. Se lau tolu sifulu ma le valu le pese o le a tātou pe pese ai.
kono mo tātou whanau. O le whaitauina o le tusipa ia. O awhionga pa ia lo tātou ali. E wha atatau le tūpō wha penei. Ai maise le nei tū la o le aso. Tā whea ngai ei lo tātou ali I malana au so. Ana tali suanga muni muni. O le au whaitawina a whionga pa ia o le tātou atua. O loo tonu nei. O loo lātou ai. Ai tango Iesu I le areto. Ua whaafetai. Ono tofi ai lea. Ua matu le au so. Ua whaapea atu. Nā tango ia. Ina ai. O lau tino le nei. O tango foi o ia I le ipu. Ua whaafetai. O nā matu ai lea e ia te I lātou. Ua whaapea atu. Ina inuia o tau uma I ai. Ma o lau toto le nei. O le toto le whengainga fau. Ua whaamalingi ina. Mo tangata I tō tele. Whaamangalo ai yang sala. O te whai atu fo I a te outou. O te leto inu lava I le nei. Le fua o le vine. Se ia o I le aso o te. Inu ai whaatasi ma outou. Whaatasi ai le mālo lo Tamā. O uma fo I o na lātou ai. Ma lātou wheinu. Na lātou pepese. No lātou atu ai lea I le maunga o live. Sana awa o tele mai lo tātou ali. I winga lo loto ana a whionga pa ia. Mai atu mau ia te ia. Le vi inga e whaavavau. Whaavavau lava. O le tali suanga pa ia lo tātou ali. A wāwa whaapea lava o nā lofa mai o le atua I le laloranga. O ia au mai eilota no nā tali pele tō tasi. Na ia le whano se tasi e whātuatua ia te ia. A ia maua le ola e whaavavau. Le li fo ina wheta lai. O tau uma lava e fia mālolo. O au lava, o ia lea, e mālolo ai me ti ngā ai. O lea tātou te talo. O uma ona mātou whaalongolongo le li e iau a whionga pa ia. O uma foina e hao au ina. Lau au so ai maise I mātou uma. E a mātou whapea ona mātou a ai ma wheinu. Le li e o mātou sauni e whaatino. Ma whaau au. Le ngā luenga le na e tuina mai a I mātou. Ai maise le tari suanga pa ia le atua na e tuina mai. Me e whaasino mai lo mātou ola. Le li ia le a mātou sauni e talia. Talia le tino, le whaatusa o le tino na tui momoina. Talia le whaatusa o le toto le li ia. Na tui momoina ma malingi nunga le sātauro. Ina ia māngalo ai I mātou le whanau angsa. Le atua, Tamā lofa mai le li ia, pe a ona mātou talia ina. Talia I le anganga whaafetai. Fo I atu lava le vi inga I a te oe. Ono lo swafa Iesu wa mātou wala au atu ai. Amen. Le au pele, e pei ono o tau whaafofonga. A o tātou whaitawina le ie le mea na tupu.
I lea lava po. Mai nā tango ai le li I le a reto. Ma si tia I o lātou luma. Whaafetai, whaapea atu. O lo tino lea, ua tofi ina, mō o tau. Ua umau na lātou a ai, si tia lea ia le ipu, o le whea ngainga fau lea, I lona lava toto. Whaapea atu. O lo toto lea ua wha malingi ina, wha mangalo ina ai o tau angasala. Wa aso uma tau te ai ei ma feinu. Le nei ipu. E mana tua ai lona toia fio mai. O le a whapea o na tātou whaia. Pei o na ia poloa'i mai. tusa o le tino lo tātou li. Na tui mo momoina. E ale wha mangaloina mā tātou angasala. I nā tātou talia ia ma le nganga whaafitai.
taua au loa le. Watu sole toto lo tato wali. Fatali si o tato talia ina fatasi. Sole toto lo tato wali sa fa maningi ina. Ale fa mangalo ina o tato wangsal. Ina o Tofaeono ia malanga fa tai. Mai le tala wa umona lātou ai, ma lātou Tofaeono, o na lātou pe pese ai lea ma vivi i lea tua. Lea tātou pe pese whātasi, pese fitu se fulu ma le tolu, fitu se fulu ma le tolu le pese lea tātou pe pese ai. Ele alofa o Yesu, ua mali utalu itane,
O le a tātou whāuau I le tatalo. Te o tātou wifo ma tatalo I le atua. Wa umona mātou whātaunuina polo inga le li e. Awa mātou wha moe lo wanganga mo lo lofa tū noa. Le whātaunuina, ma wha māngaloina I mātou le whānau angsau. Ao le li e o le anganga whaafetai o luma I le neitu la. Le anganga whaafetai, ma o le vi inga whaafo I atu I la ua fio Tamā. Le awa mātou au lia manui e le neitu la fiafi. Toa file muma le matango fie mai ati oi. Awa o lo lofa lea le atua ia I mātou lau whanau. O lo fina ngalo lea ia I mātou. Ina ia mawhai ona mātou whaatau nuina. Ina ia mawhai le li ie. Ona mātou whaia. Lo fina ngalo. E tusa ai mo lo lofa tu noa le atua. Whaafitai Tamā. Whaafitai te le lava. Lea wafiafi manui ai le whaao le nei e ka le sia le tamato ina ma le tina. Tai fono. Ola na lau a fono. O Tamā ma tina mātutua. O lunga li o tupulanga talavou e o lava i o mātou whanau iti le li ie. Se o mātou wha manatuina. Le nei aso. Ai maise le li ie le aso tofi. Ao savalia e le walopele. Pua ngā le atua. Tamā whaafitai. Whaafitai tele male ano noa I o wha manuiang. Ao le tamau a inga I lingi mai pea. E ola ma le malosi whaafawina. Mai se lo tau singa le li e le aso ma le aso. Le ulu fale ma le ulu fafo o lau whanau. Fe au mga luenga peo ne te tofi nai. Tiu te whale a inga le li e. Tiu te whale mātua. Mai se le whanau ia o onga ma fe au mga luenga. Tamā, vi ia lo walofa. Whaafitai lo wanga li li. Whaafitai le atua. Whaataunu ino mātou fuafuanga ma wha moenga uma. Mai se mea mātou te mana na oi. Lea li ie lo walofa le atua. Sao ni ai le whaolatanga na ala ia Yesu Keriso. Male mea lofa fua I fua e ala I loa nganga pa ia. Tu mau ia te oile vi inga I whaavavau la. Lea li ie wa mātou te talo I numa le neitu la. Tō maia le atua o wha manuiang. Tō maia lo lofa le li ie lunga o le nei e ka le sia. Whaao le nei e ka le sia to ina male tina. Ia maua pē I la ua le malosi whaafawina. Maua le loto matala ma le loto onusai. Maua le anganga o la fio ma le tofama ia te oe taita ina ai le nei ngā duena. Ia maua fo e Tamā ma tina mātutua o le nei ka le sia. Ou wha manuianga. Ai maise lo alofa tu noa le atua. Taita ina ai I la tau. Tamā mātou te talo fo I mo wha manuianga. I ulu ngā li I taito tasi. O tupulanga lalo vāo le nei e ka le sia. Tupulanga le li ie. O lo iaia o onga. Ai maise tiute ma whaiva wha le mālo. Fe au mga luenga māsani e ale atina ae. O lātou ai. Le atu ae. Ia lofa wha manuia la u fio. A manuia fo I ai lātou le li ie whanauiti. O lātou tupu ai. Tamā I loa ava ma matau I la u fio le amatanga leo le poto. Ma le manuia mai ati oe. Ao mātou sāvalia le neiva Yeso le li ie. O anga atu lau. Lau alopele le atua e whātau nu. Lau fina ngalo. Tamā talia mai. Tātou malanga malawa fio. Tau nu manuia.
ia lava la ua fio e whaavavau. Lea li ie manatua pea i o mātou tatalo. Le lalolangi puapua ngā tia. Ma le lalolangi ma sofa talu le tangata. Mo mia le li ie lau wha mano noa. Mo mia le atua lo walofa tu noa. E malolo ai lau whanau. Ame ti ngai tino ma mawhauwhau. Le li ie se alofa pa iane, pa ifo iai lo au whaola. Mai se o au wha manolo. Talo mo lau wha mawhanwhananga. Mai se o wha mai sema. Ie o loto wha vau ono mafutanga mo tusia talu leo. Le li ie wa mato vala au yo luma. A mātou whaalongolongo au e whetalai mai le whaatau waa o lau whanau. Ai maise lau au auna le li ie. Ta tala o mātou loto. Ia ulu mtafo lau le li ie. Lau fina ngalo i o mātou tangata. Maua pēr le vi inga oe le atua e whaavava. Ia le atua le tatalo. Sa mātou tango fia le li ie. Le whaatusa o lau tino. Ma le whaatusa o lau toto na tui momo ina. I lungo le sātau. A mātou talia ina ma le nganga whaafitai. Awa mātou ai oi atu le li ie mo lau wha maanga lunga. I o mātou tangata uma taito tasi. I o mātou se mani o mātou o leu i o luma. Tamā se alofa wha maangalo i mātou. A mai se loto fau i o mātou tangata. Mai se loto salamo le li ie. A o inai o mātou tangata e tusa o laufi na ngalo. Ia lele atua le talo. Mātou te talo whaatasi le li ie le te talo peo nei. A o inai mātou. Lo mātou Tamā o ine langa. Ia pa ia lo suafu. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo i le lalo langi e peo na whaia. E fo ai mai a te I mātou le aso nei o a mātou mea ai e tau ma le aso. E wha mā ngalo i a te I mātou i a mātou on sala. E peo na mātou fo I o na mātou wha mā ngalo I nātu. E wanga le anga mai a te I mātou. Awa fo I e taita ina I mātou I whao so songa. Ai e la vea I ai mātou ai le leanga. Awa e ou le mālo ma le mana. A toa ma le vi inga e whaavavau lava. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. E le leile atua. Taimi uma. Ia malie fo ia te oe upolo ngutu mawhauwhaunga o lo loto. O oe lava le atua lo manu a papa. Ma le na te tongi o laina. O se upu e whaima te au o le nei a whiawhi. E whaima te au whaale anganga. Ai alo to wola mo lo tātou wola. Tusi lea sa tātou whaalongolongo ai. Mā tai o lona mata upo e lua se fulu ma le onu. Ao le whai upo e se fulu, lua se fulu ma le onu o se ia o le whai upo e tau se fulu. While they were eating, Jesus took bread. When he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine
From now on until that day, when I drink it new with you in my Father's kingdom. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Ole talana, lea sa tātou, whaatinoina. Tali suanga pa ia lo tātou oli. Ai whamai le manu lau ti o le nei a whiwhi. O le ala i le wha ea ina. O le tautua. O le ala i le wha ea ina. O le tautua. The path to the exalted is to serve. E iele muanga ngana le atunu leo to masani enge whapea. Le ala le pule tautua. Lea o loo. Alala mai nisi o whale o polu to whinga. Ma nisi fwoi o Tamā matina. O loo. Lo la tu whaia le nei tiute. Wha le matua. E mai o le ala le pule. O le tautua. The way to authority is to serve. The way to authority, or the way to the power, is to serve. Ya, o tanoa vese le upu na o le power po le authority po le pule. Aisea. Le ngai tasi lava le pule. There's only one power. There's only one authority. And that is God. Atonu e ese i tatou langona le upu lea. Ya. Tatou wola mai lava i sa mo le upu lea o le ala le pule o le tautua. A lea lau fe mai lau tua le ala i le faa ea ina o le tautua. The way to exalted. Ya. The way to succeed. Yeah, is to serve. Ele tala malia o te fia tala no atu ai. Ole, masalo o tau whaalongo ai. Salo foi na tanu ai to ina se vai taimi. But some of you have heard this story. It's just a funny story. But it's crazy, by the way. Whamai o se tasi ali, Talavou was a young man, but also he's a college student. These young men, full-time in school, in college, but also he works full-time in a restaurant. Inside a restaurant. He's working full-time as a cleaner. He's a dishwasher. He's also serve the people. So he works so hard, not only in his school, but also at work. Tasi yaso, tasi po. O te ilawa wa tu tangata o fululi. Tangata ni o fululi. Pela u luli mo le fua luli. He just showed up at his work. Yeah, ona alenga lu e ni tangata te fa mama ipu te fa mama ipu ole ni fa ainga. Ka pe atu le. He said me te manao. So he was shocked by seeing this guy, he wearing like a black coat. And then, I am from the White House. I'm here with this suitcase we presented to you. There's a few things that comes into his mind. First, this guy's crazy. Second, is this a joke? Is this a prank? Or third, am I in trouble? Am I in trouble? So, yeah, tu atu loa ele nei ali le pusa ya te ia, suitcase. Tatala loa. Ma tatala atu. There is a letter inside. The right top, right hand top end of the letter, it say his name and where he lives and where he work at. Talabo te tala tusim faitau. O opo le tusi whapea.
I request your presence to have a dinner with me at the White House. O upu e tawa tuai, wo o manao ia te oe. Ina ia whai se tā tau mafutaga whatasi le whalepai. Upu ia. But it's saying, the letter it came from the President of the United States of America. Mai le Presidente of America. Oh, wa mata ona oso nei ali. Yeah. He went home, went changed, he got all his stuff ready, all his packing, everything, and he started traveling. Alu Lord tam. Tau no atu yo i Washington, whalpai, whaatali mai tamata. Alu atu, ave ni tamata, ave sa'o lava sa'o ilana hotel. The next day, in the evening, ua, vai ofu matango fio neali. Yeah, escort atu a Secret Service in neali, ave Lord whalpai. So he went to the White House. So he sat down. He was the head of the table. He sat down. And then he heard behind him, there was a voice came from behind. I am honoring you today. If I pay out to see it, the President of the United States is serving dinner. He's giving him his plate. He served his dinner. It's a crazy story, by the way. How many of you have witnessed something like this happen in your time, in your life? But not only that, the president was serving him. He served this young man the dinner and the drinks, whatever he wanted. How many of you say to low lover, but how many of you that witness or see that our high chief, Matai Maulungo or Tato Watunu, Iwatu Evatu Saumaleato. How many of you have seen that? And it took it never happened. How many of you saw or see or witnessed that the fanau will come and serve you, give you a plate? Never happened. I said, I learned the tupu in the pola. It was happening at night when Jesus was there. But o le tala le you mo tala. E yele ba enga mana yo le tala. Le o tala no mai yone. Le fuluina Yesu, po le muluina Yesu o vai ono so. Leo la fatino atu Tamā I se taimi o mua. Ao tana na mata mai na. Jesus was clean, was washed the feet of his disciples. How many of you have ever, your mom and dad, well, beside your baby, when you're a baby, of course, they clean. But how many of you in watu le Tamā martina fulu o vai? Does it happen? I don't want to do it. O lima mawalunga o tata watunu e o mai e fulu o tau vai. Ele tupu lava se me va pena.
Jesus set the date. Jesus said, design what it's going to happen that day, and even the place, and even he served. He served the disciples. Le fuluina ele ri o vai on so leo lo Ioane no na tau wis futo wa mai na alu lava le ri lava. Jesus went down. He went all the way down to the dirt to honor you. He went all the way down to the dirt to clean and mama your vial on the soul. I say, ina ya faolaina, mangaloina, on our soul. Me na le tupule, ya fiafine. Le li na alu lava ilava. He displays humility and servanthood so that you, me, all of us, our sins were forgiven and we live eternal life. Iole kalisi. Oh, my man. I don't know how I want to lay for them or tattoo. We call this a Maundy Thursday. It's a holy Thursday. It's the Last Supper and the cleaning of the disciples' feet. Nea se ao onga tā ua mo I tātou ne nei afiafi. Pa I o le kālesia. Ao ina I tātou o lo tātou li. E ola tautua. Lona tautua toto. Lona tautua tua vai. Lona tautua e lona tamā. Ina ia whaola ina o e mā. Pa I o le kālesia le nei tū la afiafi. O se nā fōi a o onga mo I tātou. O tātou sa walinga o iai. E nei tū lao le aso. Ia e moise le nei afiafi. Tātou a ngai atu. Wha manatu. E sa tauro. Lea na wha ea ina ailo tātou ni. Lea na tu wai e lea tua. E lona lava tamā. Lungo le sa tau. Ina ia whaola ina oe mā. Le aso nei. O te wha ea ina ia te oe. Today I am honored you. Fina ngalo nalo tātou li. Ale alo tātou ngalua. Ale alo tātou ngalua ngai tau ana whai. Tautua. 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 First, we have to serve. Serve our parents, serve our families, serve our church, serve one another. Ia manuia tele le nei aso, o le nei afiafi. O le awhai watu, le launga, I le tala mata mo fia o saunia e Tamā. Ia, ma moa tuai se awa onga tā ua mo I tātou. Tau vaenga lea, tau taimi lea, vaenga Tamā ma tau lea. Amen.
whaaeaina. Whai maile, saunoanga le sunga le chapel. It's a holy Thursday. Se aso paia, se aso mamalu, te manatu lea. Le au le toe asia le vausai o tau paia. Wao paia masani, o paia o ta oto. E le toe tuli loina whapito au le maua. Ngonga ia, whatalolo. Awa e ta oto, a se ala ua ola. Le afiafi matango fie. Suatua le sunga le toina, sunga le whaife au, sunga le chaplain. O sunga ia oa, le suatu le sunga le taitaifono. O fionga I ti akono, ia, fanau Tamā, o Tamā mātutua, Tamā fiololo, ma Tamā laiti, taulelea. Ia, o maualea wanoa le nei iafiafi, mātou te whasoa tuai tu sa ma le whamoemoe o le nei aso. Me ele leo vai, whaimusui o le nei Mafutaga. Ia, watu le limo le whatalofa, ia o le tātou nulotu, sa moa o poto, e me se foi le whawhoranga sa moa I lunga le ea, ia wale nei aso tāua. Sa us teimi ona, mātou tamwhai atu lea, tu sai ma le whamoemoe. E mātou talo I le tua, whalau teleina, le ngā luenga la whenga iai le nei fiafi. Ia sunui whatu, maloto, le tāua o le whamoemoe, e na whaia no tātou ni whaola moe ma, ia wale nei vai tau le whaingofie, ia e usi mai lau whafonga lau mai moa, lau sila le nei a fiafi, ia wale whamoemoe o Mafutaga Tamā, ma le whaaloalo tele, whaftai. Tauro le sai, to aso so fuai le lau ele. Tae mai. Ole apa sa tau ai. Taro fai le Yesu mana le mo wazo to ile mo fa mo malo. Pa bela to ma mo to pa. Ayuto se
te semane le fanua na futoto ai le whaaola se mea a whaingata o lewa ai atu i tinga o le sa tau o lo o tu mai i lunga e mana tua le fanua o ke te semane le fanua na futoto ai le whaaona se mea a whaingata o lewa ai atu i tinga o le sa taumo o lo o tu mai i lunga o lo na ola na tu mai le alofa taola e mama ea ia te oe o na tinga tula ia masau talia nei le whaaola se a saumea a whai i le alofa ua whaali mai o korokota na whaatino ai lona lofa o puapuanga matau tinga sa ia tau amea male alanga ua tau nuu ua mae a olo na ola na tui na tu mai le alofa o oe moa usoe O le tasi o outou, o
le a ai whaatasi mā o ia na te whaalata ina. Yesu. Oh. O le fufui whaatasi o mā lima te tonu le tānoa. O ia lea ua whaalata ina. E a lama le atali o le tangata pe ona tusia ia te ia. A o le tangata na te whaalata ina le atali o le tangata. O i talo whae ia te ia. Sa sili ai le tangata pe ana le whanau mai. Get some money, sa bea man malai to manga yai. Latu watu Yesu, e teu, ya koko mai wana. Kire fanua o get some money. Wa o bea o fitsila, parmanta. O soe. O lo matuati ngā lava lo loto ia yuta e o leoti. Sa mamau ia te au. A fua mai lo tā loto I whale le nei matu ia. Ai no nofo atu ia I nei. Simona. Ia kopo mai Ioani. Tautua nā ma o tau. Ia o tau mata ala.
talo fai a Yesu. Tani tuoli maina e ono so fatu luma sama. O e emo makakaseti. O alu dasa Saumaleato Fuimaono Jr. O mamafala mata. Leno fai e ono mata. O manu malo la vole mai mai. Fai e nai fai gol mata. Fai titi ali e tu. Fa pea leo o ye e fa pea. Ava lau Tamā ai. E te mawhaia e oe o mea umalava. Se ina lene ipu mai a te au. Lau Tamā ai. Ta ofi to tele. O i tonu laman whaani aile te tangata a Yesu. O luti tinga. A mawha tūle a wema. O na tūle vai masa i ni maa lore i le tua. Ava lau Tamā ai. Ia e ave se ina lene ipu mai a te au. Ave se ia lene ipu. Ou le lava. Na o le nei. Aua nei whaia lau loto. A o lau fina ngalo. Simonai. Wa e moe ea. E te lela wā mata ala i le tū poetasi. Ioane, Iakopu. Sona moe ea i whea. Mata ala ia matatalu. Ne ia o mai whau songa ia te autou. Wa manao ia le loto. Ao le tino o vai vai. Simona, wai le whai te toa le whili mauna au. Ia tātou mata ala. A wā tātou te le mai loa le taimi ulu whale mai ai.
O loo fetalai o ia ia Simona. Ae sau loa yuta ma le motu o tangata. Le au o si taulanga ma le au tusi upu whaatasi ma fita fita. O ia te la tau o pelu ma ua tongi. E peo se pango tā whasi o ti tangata le sa ilingo o ia. Taofi. Taofi. Yuta ma outou uma. Outou o mai ea ma pelu ma ua tongi e pu e mai a te a. O peita ita nei as whao mea. Sa tātou whaatasi malu. Ao wao atu ai as whai soo. Tau te lei pu e ina au. E na whai alava ina ia tau nuu wai le tusi. O lea ua pue ma taitai e seina Yesu. O maulia I luma o potopotonga o lea o si taulanga sili. Manga I atu I lona whamasinonga. O whau ma tu whaatasi ni maulianga. E tu ina atu ai o ia I luma o Pilatu. Whamai sa I lalo le mauta pe teru. Walu atu se tasi o au na o le osi taulanga sili. Wa I loa o ia pe teru o lo tu mai ai. O na whape atu lea o ia. Ona manatua leo pe terula upu na fetala I atu ai Yesu ia te ia. E le vivini whaalua moa. Se ia whaafiti whaatolu mai ia te a.
le atu le whaaftaitele. O wale fiafi ma le tātou tāpua inga. Lau sunga le whaiwhiau chaplain. Ia wā fo e le sāvali o le talo le lei. Ia peone e alo whaiwai. Le ngata o le upo le ola e tō matau wai le tātou soifua ma le ola. Ia o le sakala meta pa ia. Ia sa alo iai le mamanu le ainga ti akono. I le taita inga le sunga i le whaiwhiau. Le nāwa a vatu se tu walano a o ni whautuanga wale pa ia o le tātou au fia le neia fiafi. Au tātou anga i atu i le toi aso, o toi teimi o le tātou oli. E le whao mātu se mātou whaamtalanga. Sau steimi na sau no atu ai le stasi o Tamā o le Ekalesia, e anga tonu ai le fiafi ai mese le mamalu mai o le neia au fia. Ai toi whaamana losi mai tai au, mamalu le Ekalesia ia tātou vai manga ngase ai meuma. Ai oune i tātou vai le tātou tāpua inga ma le mvatu nofo ma le tua. Le alavalo o folau pēr le tātou sā. Tātou sā vavali whaatasi ma le ali i ona popoha. O le o toi mamau. Mātou wala au whaatala ulatu le mamalu le au fia sā moa poto. Ai meisi o le Ekalesia pa ia le Etena fo. Whaamana losi mai tai au. E whaauau wai le tāla anga. I le soifua, le popoa ngā, le maliu, e o lava le toitu o le tātou ali. O tai au, o le awhia ngai ma le au televou. O le awha awau le au televou le tātou vai aso, i le fiafia tai au lona i tūla, o le awha leono. Tu atu le avanoa le mamalu stasi o Tamā nu, i au na wha i watu ai lea le sunga le chaplain, o le tātou sauninga. Maki e maunga maualulunga. A ua whaia e a fui vangu. A wāle kai au ma le aso ma longu wha moe moe. Le Ailao le whaia e inga. Le Ailao le ola. Moli mawinga le nge e fiafi. E maka ngō fia o le li. E ala i kāpenganga. Ia ngā kaun whaia ku iai sunga le ko inga. Na malu na mafukanga ka maa. Mahalo mwhangau le Ekalesia le nge aso. E nganga whaafukai me le nganga vii le li. A wawa maua le nge maka ngō fie. Le nge lau lau ka ko mafuka ai. E wale alofo le kua le mawai mo oe maa. Ngawa sa ngoa ku sunga le ko inga le ko whasidia sa whamkalang. Au sunga le chaplain. Ma lo whaafukai whaiva le nge aso. Whaafukai whoi le mafukanga. Ia wale. Whamau popoinga ka ku whamoe moe. Ia le vi inga e whafo i le li. Whaafukai. Ia ko nguloku whamalosi mai. Mole le ngang whaafukai sa moa pok. Lau whafoanga le ngi ula fiafi. Vi ia le anga leo le li. Ia o le whamoe moe sa au inga i lungo le wholoa. Loko ao ma au ma min mulsia. E ala loko lima mafola mfoai. Se lau kolu sun ma leongo ka la. Se lau kolu sun ma leongo ka la. Mole o koele ngang whaafukai. Lua se leo ngei kula fiafi. Malu le au fia Samoa. O mai masangi e meset pa ia ka ko Ekalesia. Ia mapo wangi fele. Ia foi se kamwhainga o kamwhaia kuiaile. Sunga toina. Malu lau whainga luenga. Le fionga ke fongo. Ia man mafukanga kama. Whawau e ka ko fifia le ngei fiafi. Nguke leinga ko enga o le ngei aso. Longa whamoe moe whaafukai. Ia toi whaani mai se pati fia lava nai se tene. Ia wala ia. E ona sau noa le tamato ina ma le sunga taitai ki a kongo ia. Toi titi lava tau nuu le whamoe moe o tātou ali. Tātou whaama losi mai tai au. Ia se ia pai lava le asa. Ona whaea ina lea o lo tātou ali. Ia talu oe ma. O lea tātou te talo whai. Leli ie lo mātou Tamā. Le nāwai o luma le tua lo mātou taulanga. Wai sila mai o whonga alofa ia i mātou le whanau. Ai maise lo mātou tau mawhai le whaatino ina.
Toi taimi o lo mātou o li whaolo Iesu Keriso. I lunga o le whonga ele tua, whapaia, whamanuia, lo mātou taumu whai. Mau ai pēr le vi inga oe. E tū mau mai lo lofa le tua, lo mātou tamā. Le lofa sa ili o Iesu Keriso, lo mātou o li ima le whaola. Ma mafutaina i mātou umalava. E nei e ka le sia malau whanau uma le lalolangu. E lou lava anganga pa ia. A mata tu nei le nei afiafi, se ia o le whaavavau lava. Amene. Awa ki a kongo e au ia.